салом алейкум подписчикони канали Таҷлайн. Нашри дуюми барномаи пурсиш аст. Онро мебахшем ба рӯзи ханда, ба рӯзи 1 апрел ва ният дорем ки дар ин шоми пурсаодат аз сокинони шаҳр ки бо нияти истироҳат ба ин боғ омаданд латифа, ҳикоя ва қиссаҳои ҷолибро фаҳмида бошем. Бо ҳамин ниятҳо ҳама каса ҳамроҳи мо рафтем. Я мардак як занак дар хона ҳастад. Вақте ки мардак аз хона берун мешавад, занак мегӯяд ту бо ман хайрхушу накардӣ. ту як бор мардакҷон бо ман дӯст медорам гӯ. Баъд мардак мегӯяд ки занак ман чия дӯст медорам, не ки ман фаҳмидам ки ту дар диҷгари ман будӣ. Баъд мегӯяд ки занак мегӯяд ки чиба фақат дар ҷигар, дар дил не, дар ҷигар. Ман мегӯям манам ҳайрон, ман ина нафаҳмидам. Ҳамин саҳари духтур рафта будам, духтур тавсия дод ки дар ҷигартон кирм доред. рӯзе як марду зан бо ҳам оиладор мешаванд ва аз байни чанд сол мегузарад ки зану мард аз онҳо фарзанд таваллуд намешавад ва рӯзе аз рӯзҳо баъд аз чандин солҳо мегузарад ва зану фарзанд дуоталаб ҳастанд аз худованд ки ба онҳо як фарзанди солеҳе ба дунё диҳад ва аз онҳо хоҳиш мекунанд ва ба худованд ба онҳо як фарзанд медиҳад ки номи онро худоидод меноманд ва ҳамин тавр рафта мегирад дуюм фарзанд таваллуд мешавад, номи онҳоро худоидод мегӯянд ва сеюму чорум мешавад ва ба ҳамин рафта мегирад то 5-10 мешавад ва номи фарзанди охиронро ки таваллуд мешавад воидод мегӯянд. хуб як мард таксӣ мезад ва вақте ки дар роҳ мерафт як нафар муштариу як нафар мусофиру ӯро дар роҳ манъ кард ва ба мошинаш савор шуд. вақте ки зан ҳомиладор буд ва дар мошин нишаст, вақте ки роҳ мерафтанд ва дар роҳ зан ба шофёр гуфт: бубахшед ака, ман пул надорам. шофёр бисёр ба ғазаб омад. шофёрони имрӯзаи мо инро одат карданд. бисёр ба ғазаб омаду мошинро тарафи як даштзор, ҷое ки пур аз алаф буд, ронд. ва вақте ки ба ҳамон дашти пур аз алаф расид, мошинро манъ карду аз қафои мошин як латеро гирифта дар болам алафзор партофт. занак чун ин ҳолатро дид, доду вой баровард ва базора кардан оғоз кард. гуфт ки яка лозим нест, охир ман шавҳар дорам ва 2 фарзанд дорам. мард ҳам бо ғазаб чунин гуфт: ман ҳам зан дорам, 3 фарзанд дорам, болои ин 40 харгӯши дигар дорам. гапро кам куну зуд алаф ҷамъ кун. خب یک مرد زن وقتی میخوان که با سفر روان، بعد یک تاکسی زنگ میزنن، یک بچه خردک دارن، میگه که هم بچه رو بر در نزد بابا و بیبیشمون. تاکسی تاکید میکنن که برادر التماس قطعی کودک گپ نزد که بسیار کودک احمقه غمود میته. خیلی تاکسی میگه دوای هر یک کسی رو رفتیم نخوام، یک کودک مو سرشته کردن نتونیم بیارش، میگه سوما بته میبرم. خیلی سوما میگیره، کودک در ماشین سوار میکنه، راه در رفتن. کودک تقریبا 10-11 ساله. بعد کودک تاکسی نگاه میکنه، میگه اکه سوال بودم، میگه که خیلی سوال ته، میگه ترا اگر اوتات خر میشید، اوچاد موچه خر میشید، اگر کی میشیدی؟ میگه نشید خر بچه میشیدیم، دا خوتیک میشیدم. خر میکنه تاکسیست، خیلی نگاه میکنه، خیلی کودک میگه سوالی کودکی دو دایده. میرم کم تر راه بو خیلی در راه دوام میوبه، بعد با کودک اکه سوال اکه چی پرسم، اکه چی خیلی پرس میگه. بعد میگه که اگر ترا اوتات سگ میشید، اوچاد مودا سگ میشید، تو چی میشیدی؟ میگه نشید کچک میشیدم، دا چی میشیدم؟ تاکسیست هم خیلی خرج میکنه. بعد سیوم بار خیلی میگه اکه جان آخرین بار میپرسم، قسم میخوره آخرین بار میپرسم، دیگه تمام. میگه که خیلی مالی پرس. میگه ترا اگر میگه اوتاد میمون میشید، اوچاد میمونی مودا میشید، چی میشیدی؟ میگه خیلی نشید میمون بچه میشیدیم. دا میگه دیگه نمیدونه چیکار کنه، قریب یک جو میزنه آورید میشه. بعد خرج میکنه، به میگه کودک ما باب کنه. میگه بچه جان تو میگه اگر میگه اوتاد خر میشید، اوچایت سگ میشید، چی میشیدی؟ میگه تاکسیست میشیدیم اکه. یک جوان در دهه دوردست از سبب اونه که جادوگر او را جادو کرده بود، در یک سال همگی یک سخن گفته میتوانست. او جوان کلان میشود وقتی که به سن 20 سالگی میرسد. در کوچه وقتی که یک روز میبراید دختری را میبیند و با او عاشق میشود. جوان از سبب اونه که در یک سال یک کلمه گپ زده میتوانست، به آن دختر هیچ چیز گفته نمیتواند و غمگین میشود و از اون رفته در خانه مدت 5 سال با یگان کس سخن نکرده 5 کلمه رو جمع میکند و وقتی که جوان به سن 25 سالگی میرسد باز به کوچه میبرد و راست به خانه همون دخترک میرود. وقتی که در رو میزند، در رو پرویش همون جوان دختری که
ӯ ба ӯ ошиқ шуда буд мебарояд ва ҷавон саросима ва бо як ҳаяҷон ба ӯ мегӯяд салом ман туро дӯст медорам ва духтар ҳам бошад дар гӯшаш ки наошник дошт наошникҳояшро мебарорад ва мегӯяд нафаҳмидам чӣ гуфтӣ. умедворам ки нашри имрӯзаи мо барои ҳамаи шумо писанд омад ва як бори дигар умедворем ки ба канали мо обуна мешавед, лайкро зер мекунед, зангулачаро пахш мекунед. бо ҳамин то нашрҳои дигари барномаи пурсиш ҳама каса дар амон бошед.